Okay, sagutan nga ti surat di bagayam tayong Sinja iti Hawaii. Dear cousin, sagbay man ti amin, idanon ko man ti nabara kablaw ko kada kay nga taga na MRC Studio nga kanayon nga mangliwliwa kada kami nangruna kada kami nga dayti balasi taaw. Nukasta nga sumken ti iliw mi dita pagilyan tayo nga Pilipinas. Karget ko tiya agbuya kada iti na dumadumang programa yo o reno sana ka makabuya iti live. Buyaik nga buyahen dagiti na dumadumang nga pakasalitaan ngayon kay Kikan Biag. Ilingad daklatan itinagan Sinja. Adda kita dito i Hawaii. Itilaeng kalabes kasinyong ket na adda anak itiya nadagsen unay nga parikot. Iso nga nagtaklinak iti programam. Tabareng no makadawatak itiya pamalakad manipod kadigitiya. Naka-adun aruay nga agbibuya iti dating nga programam iti Facebook. Siyak tay tao nga perfectionist nga makuna. Metikulosa, managing dadalos. Nga numabalbalin, no siyak tagtrabaho, jak kayat deteya, sinsinan laeng. No siyak tagtrabaho, kaya't ko pulido. No mabalbalin kadyak kaya't ang makakita itiya narugit. Aglalo iti aglawlaw ko nang runa iti pagtaengan mi. Ado din iti agkunangan na arte akano. Kinaarte ka di? Te kinadalos ko iti bagik. Ti kinadalos ti aglawlaw ko. E dinto nga kahit ko laeng met nga nadalos ti makitkitak iti aglawlaw. Amin nga taraon nga nga lakamot ti kahit ko ket nadalos. Takang runaan na tsak kaya ti maadaan iti sakit. Nalaman, da kayo man ti makakita iti narugit. Da kayo man ti aglakam ti taraon nga narugit kayat yo kadi. Kadyak ninamnama nga daytoy nga galad ko ket mangitundan to iti panakapukaw ko kadagiti patpateng ko iti biyag nang runa dagiti nasingid kangyak nga ultimo asawak ket mapukaw ko pay no kasano nga napasamak daytoy iti biyag ko kasinyong daytamantin nak inuten asalaysayan. Adakon. Magbata si Mang Patkan. Ay, Edward. Sa dino ti ayan ni Remelin. Di ka nakam. Aday ti silidnan. Maturog siguro itan. Abi nga nagsinnaay ka, bakit? Kasano nga agsinnaay nga agawid? Kasto'y matimasang pitak. Anyan ti kahit mo asawen. Ay na. Bagbagaam tuman datang ka anak ka. Ure tang masansan mo't nga dakay ti agranan dito balay. Anya. Anya ti ibagakin ko ana. Kin anya ka diti parikot mo. Kitahin mo nakataptapok ti lamisaan. Dagiti tugang nakataptapok. Kitahin mo tasuli ti balay. Ada pala dagiti sapot ti lawa-lawa. Nagdalos itayen ni Remelin. Nagdalos. Wen, gaputa binaon ko itay. Kung masansan mo't kakasat aramiden na. Nagdalos nga agpaiso angim sinsinan mo't kasla dalos ti grade 1. Shhh! Di ka makatagari. Ang mga numangig na ka. Katapi ko nga numangig na. Nasaysaya at numangig na tapno amuna. Tapno saya atin na titrabaho na. Saan nga agdalos nga. Kasla awan mo't tinadalosan. Awan mo't ti makita mga narugin. Awan mo dagita lang sapot Kanawan mo ti makita nga na kay wara.
Naiplastar na mo tanda kiti wara itay. Taday tatimbiling ko keng kuana. Ay na, Diyos ko aya. Daytoy kaditi makunam nga naurnos nga pagtaingan. Ha? Kita man dita. Kilo-kilo pa di kita aya. Di kita libro dita. Di naman lang maayos dayjay. Kita man. Agbabatog ka di dayta. Ha? Di kita bisti tayo. Ay, naunay ka mo tin bakit? Kada kita ba nagan di naunay mapatmadlawan. When ata di namat ngamin isakit dito nga balay. Shh, di ka makatagari ko na. Katapi ko ma. Amangang kat nagsakit tinakam ti kaanakam ta pumanaw. Asin nun to pengarot ti agawir iti anak ta. Abos ta isulat makaanos nga agbabysit iti anak ta. Katapay, maswel-swelduan mat. Ken libre mat amin nga masapul na dito. Libre amin nga ramatin na. Uray di ka dagsakit tinakam ti maysa nga tao. Nukas talaw na iti panang tagtagibasit mo keng kuana. Iso nga, babaamon. Tasyak ton ti mangdalos. No di ka kontento ti panagdalos na. Ay na, baamon. Uray si ka. Jack kontento ti panagdalos mo, Edward. Iso nga syaklatan ti mangan anos nga mangdalos. Unay kamutin, bakit? Ni Met Remelin di ta umay dito eh. Anya nga tati masapul na. Apay ngay may ka dito eh, Remelin. Napaturog mo ka din ni baby? Ay, when auntie? Apay ngay may ka dito likod? Kuha, auntie. Kaya't kay ko mga kasarita. Ibagam ka niya. Anya day jay. Masapul mo ka dito ag-advance? Ada ka di kidawem? Kidawek ko manti nga. Agawid ak pelay di pelay mi. Taapay. Mailiwak amin kada tatang kinanang kwanti. Ken padasik iti agaplay iti sabali nga trabaho. Anya? Taapay, Remelin. Adda ka di saan mo mamugustuhan dito eh? Adda ka di mo magustuhan nga naramid ko when imbagakken ka? Kuha, auntie. Awan met kiti auntie. Ngam apay nga rod? Nauma ka ka din? No may panggap kada kayo auntie, awan ti parikot ko. Tanasayat kay mo't. Ken galante kay pa'y nagpasweldo. Ngam apay nga rod? Kahit ko lang nga talaga nga makaden na datatang kinanang ko auntie. Ken kayat kon nga sumarag iti pagtrabahuan. Sikati makaam mo. Uray ta, mabalin kumat nga yawid ti trabaho, manibal iti opisina. Iso nga saan ka nakasapulan pa eh. Mabalin mo ti agawid. Anytime. Uray ta, as lang, Jack madlaw nga, adda ka dito balay. Tatamad lagay mo ti aramidem. Agdalos ka man ngagpaiso, Remelin. Ngam saan mo't nga nasaya ti dalos mo. Kasla dalos ti grade 1. Auntie? Mabalin mo ti pumanaw. Urayan naklaeng di unig ti balay. Taitid kunton ti maudi nga sweldom. Sige, auntie. Agdakamin bakit? Kaduwag ni nanang. Ay, nasayat mo't no kasta. Naimbagabigat mo nanang. Ay, naimbagabigat mo mat. Cynthia anak ko. Ay, nakadaldalos man ti balayo. Kasta nga agpaiso nanang. Talaga nga mahilig agdalos ti balay ni Cynthia nga asawak. Ay, kiturumbing na laing Aglalo ket ni ada apu ko yun nanang. Jakmot kayat nga narugit ti pagyanan ti apu ko yo. Saan ka di? Ay, kiuhun mo't kiti balasang ko. Speaking of apu ko, sa dinno ka di ti ayan ti apu ko, kit na ikailiw ko launa yan. Aday ti silid mi nanang. Day jay, mangidiyo ka di mangag, ti sangit na. Mabit lang nanang ti nakaalaen.
Ay, sige. Cynthia. Ah, Nanang, sigurado kayo maanusan nyo ti agaywan iti agawir iti anak me. Wan, ay na, si Kamot Edward. Ay na, hindi da kayo ti maladaga kakabsat. Ay, naalukluko kay iding inanusang kayo. Kaputa anak kayo. Kat kaputa apukok mat, ti putot mo. Kat anusak ba't nga iwanan. Alagat na saya ito kasta nanang. Kat sabi ko tama anusan nyo mat, tiagyan ditoy. Lalo kat di yung mat pa'y una nakadkadin na, ni Cynthia nga asawak. Anya ti kayat mong asawan. Ang mga nudan to di mo kayat nga ugali ti asawak, kat agaw-awid kayo. Ay na, man nakaawatak barok. Kat panagkitak, panagriknak, kat nasaya at mo ti asawam. Kat nay, nakagagagat pa nga agdalos ti balayaw. Iso nga, dayawag launay ti kinadalos day ti pagtaingan nyo barok. Iso nga, awan to lakit diti agbalin nga problema ti panagyan ko ditoy. Ay na, doble-doble trabaho dito Oh, bakit? Apay nga gininaw ka, nainawan amin ni nanang dagitan. Bayan nakla ka di. Anya, bayan naklat ta ka di. Unangam ni, doble trabaho laang. Agbanbanog ka laang kat ininawan ni nanang dagitan. Dinoblek nga ininawan. Tanakalanlanit, milat-milat. Ay, kita di kajalaan milat-milat ati dublem ko man. Ay na, may bayan nakadlatan. Nasaysaya at no inawak amin. Nataltalgad mo tila tiriknak nga nadalos digiti panganan tayo. Ibakibagam to kinanang mo. No, di na makitan, di kita milat-milat ti pinggan, kada kutsara, kada tinidor, kada baso. Nasaysaya at laanin, no bebean na lata di tama paginawanin. Siyak latan ti manginaw. Ngunay ka mo tinaya. Alapas-pasam gid din. Ang mga numakita na kang dublim ng inawan, dagiti ininawan na, agsakit tinagam na. Ibagbagak latig pa'y peso lakay. Maawatak mit kidi bakit ni nanang mo. Iso nga di nang makita digiti rugit. Kas kumaidikal man. Nagdalos nga agpaiso dita sa alas. Minulit ko Tadi namat na ikat amin nga tapok. Di namat winalisan digiti dat sirok iti lamisaan. Tugaw. Di kita drawer. Ay na, iya. Baglakit din naanusak namang dalos kada ito nga balay. Tadjaklaan mo na awanak dito, ay na, nakadugdug yun, ito nga balay. Tsak man mo na aping nairusok iti kastoy. Unay ka matin. Di ka orang tagtagarin inawam na tadigitan. Ang mga numasayar tirik na ni nanang mangnig na ka. Kung makita na dito nga aramidom. Katapi ko Api ko mga masayir kadagpay sumat. Kahit mo nga rod, nagsakit tinakam na. Kat no agawid ngay. Sinuntupay nga rod, ti agawir iti anak ta. Unay ka nga mimatan, Cynthia. Naging dadalos ka unay. Pinaayaban na ka no, boss? Yes, Cynthia. Agtugaw ka. Taday ti nasisita nga ibagaking ka. Okay, boss. Umuna ti amin na Cynthia. Kablawang ka. Si Kamet, boss. Anya ko mati okasyon. Saan ko mat nga birthday ta? Saan nga kasta tiket ko asawen? Kablawang ka. Gaputa. You are promoted from your job. Talaga, boss? Wen, dayawik launay ti kinagagat mo iti trabahom, sigada ti empleyada, nga saan nga naskin pa nga ibagam ti aramidin na. Kaya nadalos ti trabaho. Dito dati cleaning service company tayo. Ginagpaiswan na sikatiya. Kagagatan, sikati kadalusan ti trabaho. Ken alisto ti trabaho. Alisto ken pulido.
Awan ti makita nga rugit. Ket gapoy di dayta, satisfied ti kliyente tayo. Ket na-extend ti kontrata tayo. Ah, talaga boss? Ay, nasaya at no kasta boss. Uwan nga rod. Ket ilang gunggunam, kas gunggunam, i-promote ka. At siyempre, manayon ang tisweldom, Cynthia. Ah, dakila pagyamanak kada kayo, boss. Nakaan-anos kayo. Kinagyaman tama apresyaryo, ti trabaho. Tinalinis nga trabahom ko nam. Kat dayta nga kinadalos ti trabaho. Kat sigurado, nga dayo, ti madanon mo, iti daytoy nga kumpanya. Once again, congrats, Cynthia. Ulitek ti agyaman, boss. Thank you very much. Sigurado nga maragsakan ni Edward nga asawak. Ay, dahil ni best friend ko nga Jackie. Asid ka. Ipakamukin ko na ti good news. Hi, Bes! Bes! Jackie! Huy, si anak nga ikaskaso Itama lang ang dinakipangpangag dito nga best friend ko. Nasaysayat no asid gakon. Oh, Bes! Huy! Ay, si Kagayam. Cynthia. Wen, itay ka pa lang pagpagunyan. Oh. Ada ka di problema? Awan met, Bes. Kasla magmadlaw ko nga. Iranrantam nga. Di na ikaso. Ken kasla. Madlaw ko itikal na, Bes. Di ka unay sumursurot kanya ko nung mapanak ag lunch yung nagmerienda. Ay. Ado nga minti pa ka kumikumak. Uy, amom ka di? Na-promote in-promote ni Sir Richard. Kit, dumakil ti sweldo. Grabe, nakaragrag sakak launay. Adamat laeng nagbanagan ng ti dalos ti trabaho, ti kinagagit ko, ti kinaanos ko. Oh, api nga, kaslasaan ka nga naragsak, iti in padamag ko king ka? Saman, naragsakak mo para king ka, Cynthia. Congrats. Hoy, agsarita taman, ha? Jackie? Ada ka di problema am kanya? Makadlawak king kan. Kasla liklikan na. Ken kasla saan kan nga naragsak nga makisarsarita kanya. Agpudno ka kanya. Maibagam amin kanya. Awan ti pagdanagam, saan nga agsakit tinakam ko? Ada ka din na ibagak ken ka nga di mo kinayat? Ada ka din naramid ko ken ka? Nga saan mo nagustuhan? Ibagam ko makanyak, tapno amok, Jackie. Kwa? Nasakit lang namin tinakim ko ken ka. Cynthia. Anya? Abi nga sakit tinakim mo kanya, kit awan met ti amok kinaramid ko. Ti amom na siguro kit awan. Ngem ti kinagpaiswan na. Nasakit tinakim mo itinaramid. Nasakit tinakim ko itinaramid mo. Andiyan yung naramid ko. Jackie, please. Come on, tell me. What is it? Did I offend you on something that I said, that I did? What? Kwa? Malagip mo, Idi. Idi, insagutan ka, iti kangkanen nga inaramid ni nanang ko. Dati patupat. Ken tupig. Oh, yes, what about it? Wen, malagip ko, inikanak ti patupat ken tupig. Ang adyak kumakayat, yung pilit mo. Nakitak ti panangibeling mo iti basura dahi nga inted ko king ka. Ha? Nasaysayat la ko man no inted mo kanyak. Insublim la ko man when no inted mo iti sa balin. No, karugit mo man dahi nga kankanan. Imbaga mo makanyak. Mas maawatak kumapay. I'm sorry, Jackie. Naawan ti panunot ko dayjay. Isublik la ko makingkan. Wen, basol ko. Bidot ko dayjay. I'm sorry. Saan lang nga dayjay? Ha?
Malagip mo. Gabgabok iti CRED. At iti nagsubli akit ayan tayo. Malagip ko daydi. Naigamak ti takyag mo. Ngayon pasimple mga pinunasan. Pinusit-sita mi ti alkohol. Yakas lakaariyak naklaunay gapot aggapo akit ti CR. Naira na la siguro. Saan? Malagip ko. Iti sinublatnak, iti nagtugawak, ken nagsadagak, nga namisaan. Pinunasam ti tugaw. Pinunasam pa iti lamisaan nga nagsadagak. Api kaariyak na kadilaunay? Cynthia? Oh my God. No. Saan, Jackie? Saan ka nga kaariyak? Angin saan mit kakasati pakpakitam. Pasensya kan, Cynthia. Angin kas lalim mamisin ti riknakin ka. Iso nga saan ko na kaya ti makipagayam pay ken ka. Aglalo ita, tasikan ti supervisor mi. Oh my God, Jackie. Uray pa'y na-promotag. Best friend na klata. I'm sorry, Cynthia. Ngayon nasakit tinakim ko kin ka. Iso nga, pasensya anak ko man. Jackie. Apay nga itakalaeng ha, Edward? Dakagaya mo bakit? Kaya nagabgapwam. Nabartek ka pa nga nagawid. Namnamaik ko nga masapa ka nga da dito balay. Kahit ko kumamit nga agselebrar ta nga dua. Anya ko mati-celebraran ta bakit? Mabayag mo pa iti anniversary ta. Saan ko mata birthday nga saan mo mata birthday? Saan mo nga kasangay ti anak ta? Asino ka di tag-birthday? Awan ti ag-birthday. Napromotak kami niti trabaho. Kahit ko kumamot napag-celebraran ta. Isungor nga nagawid ak adagos. Tay padamag kumamot king kaang awan kamot gamasang petak. Tanapan kamot gayam nakiinom. Ay, na-promote ka. Bakit? Ay, celebrar da. Anya ka titiket mo nga selebrasyon. Ay, saan nga kastoy tiket ko? Saan nga kastoy? Inimagine ko nga pa nag-celebrate ako ma. Anya ka titiket mo sa wen? Kit inta kumamat itirwar Inta ag dinner date. Conforme dita nga papananta. Angin kastimot. Ay, ag-celebrar talata dito na bakit? Ure kita da ako ni. May katiman, arakupin ka man. Ay, talaga. Ay, abay. Napinpindas na ito nga pa nag-celebrate ti pa nakapromote mo, bakit? Ngayon na tama pantag gastos nga mapanuangan di tarwar. Dita pa ilamangan dito Ay, nandiyak kayan. Kaapay kat nagluto mat ni nanang. Sagbayag nga rimor nga na pan nakiinom. Nagluto di nanang ti pangrabyan tayo. Jak nga rod kayat. No jak lang nabannog, no jak lang excited nga agawid, tapno ipadamag ko kayong katipan nakapromote ko, nagluto ako may ti sabali nga si Daan. Anya, sabi, kas lang karugit mo ti loto ni nanang. Saan ko nga kidi nga karugit? Ang, no jak makita ti panagluto na, jak na talgad nga mangan. Iso nga kay ket ko, siyak ti mangluto. Amumod day ta. Ever since, nga nagamamuta, never nga nakita nga nangan iti basta-basta laing nga panganan. Si kamot, isa mo ipagpakita ka nanang dayta, mga nagsakit tinakim na, no? Makita na nga di mo kayat, karugit mo, tiluto na. Akit, saan mo latang ibagbagan, tapno na saan nga masayar tirik na ni nanang mo? Mati man, ag-celebrar ta ko na sa bali mo tibagbag. Ang talaga man.
Abay, kasuksukat ko la ti bedsheet. Anya, marugtan man eh. Ingka man kidigdigos. Gapom di tarwar. Saka umayagid ta dito eh. Sana kit arak-arakupan. Umay ka mo ten. Umay ka mo. Ingkad say kunak. Masurunak yung kan. Inak nga ron tagdigos. Uray, diyak kayan. Nawanan nak itiganasen. Ni, kita iman? Ni? Oh, Diyos ko, di kan sapay nagbugbugo ti imam sa mo inyigim iti bedsid. Kasuksukat ko launay, Edward. Ang unay ka mo tan. Makapabwisit ka nga talaga. Diyos ko, nagrigat nga suksukatan ti bedsid ti katreta. Sakit kastat ti araramidam. Unay ka, di ko sans. Unay ka mo tan, bakit? Nagbayagin day dinaudi nga naglin na ilot ta. Kat kasano? Kanayon kakasta. Oh, itayo man talaga. Agdiretso ka dito eh. Imbes ko mang yung kagdigos. At ganas ko nga makiiddaking ka. Nukasta nga nakarugrugit ka. Nasakit mo't unay di pa nagsasaom, Cynthia. Akit numasaktan ka agad awan ti bibiyang ko. Taos tumit ti bagbagak. At papada kay laaming. Awanti makuna mo na. Nakadigo sa akon. Nagludlod kamit lang. Uy, nagludlodak. Danag mo na yan. O, rening kita na eh. Ang utim amin. Arik. Ala, to, la. Kita, lidlidem. Nadatikab nga may katmaw. May kangarutin na. Ala, urin wag ungut ka bakit? Amom ket anusang kalata. Niya, agur-urok mo tan. Unay mo data. Edward, may kaman di TV? Edward! Kumain! Abay. Sa dinuti ayon ni Nanang? Ha? Awanan ni Nanang. Anya? Nagawi din. Kaapi nga nagawid nga di man na nagpakada kanya. Kaapi nga nagawid. Anya nga rason. Kung nagtumot nga mingging ka, ngaliklikam nga pagsakitin tinakim ni Nanang. Anya tikit mo nga sawin. Kamu nagayam, nagitar aramidam. Magitkita na, limod nga magitkita na. Ti anya. Dita, panangitublim nga trabahon, dagiti trabaho na. Dagiti ininawan nan. Makita na nga inawam. Dagiti linabaan na. Nakita na nga inulit mo nga linabaan. Anya, kano agdalos ti balay. Uri makitkita na dublem tulat na nga dalusan. Kung nagtumat kami king kabakit, liklikam nga makita ni Nanang. Liklikam nga maamo na, detang raramidem, ta sigurado nga masahir tirik nana. Tauri mo't si ka anya kat timariknam. No tay trabaho, kat inulid nang itinrabaho, ta dita kaya ti trabaho. Kat api ko mga pagsakitan tinakim ko, numan pod no nga saan nga napintas, no saan nga nasaya at no saan nga nadalos ti trabaho, akit rumping na laing nga. Oh, pagkaadalak pa'y dayta. Dayta kat tirigat na. Imbes ko mga makaadal da, imbes ko mga nga positive ti panang take da. Ta, kunada ko ala sige, saya atik to trabaho kon. Ay kasi gayam di mangdalos. Ay natapog gayam di tanga banda. Kasi wen, ang arsagid mo ti babakit itan. Saan lang urit ka po ta bakit? Uri asin no bakit? No kasta ti aramidem nga saan nga nasaya at ti panangipakitam, ti panangipalawag mo, ti panangibagam, talaga nga masayar tirik na daging ka. Oh. No kaano pa imot ka na promotak? Isumot ti kawan ti pang mga wiri ti anak ta. Ay, problema mo dita.
Deta matisang kay bagak king kay di liklikam nga agsakit tinakam dagiti mga awir ka dagiti ay iti anak ta. Tanarigat ti agsapol. Yaman niya dinaramid mo. Oh, kasla inyad addampay. Kasla inkarkarumpay tinaramid mo. Ta ultimo ni nanang ko, inaramid mo ti kasta king kuana. Iso nga, basol mo ah. Oh, saan mo't nga mabalin nga siyak ti agawir? Ta addamat ti asasikaswag nga negosyo. Ah, iso nga sika ti mga wir iti anak ta. No saan, sika ti agproblema nga agsapol ti mga wir king kuana. Ah, my God. Oh, bakit? Anniversary ta. Ket? Kitag celebrar ta. Oh, sabi nga rin nga di ta rimuar. Deta man rumuaran. Apay, di ta kadilaing ruwar ti mabaling nga pagselebraran tayo, ti anniversaryo ta. Una anyaman nga okasyon. Anya? Dito ilatan Nabayang nga di ta naglin na ilong bakit. Hindi na udi, tinurugan nakmet. Alang maawatak idi. Ang imita, espesyal nga aldaw ta. Aldaw da di pa nagkalay sa ta. Malagip mo. E di naghanimun ta at nakarugrugso ta. Napatsinta nga isot nakaramidan ti baby ta. Kaya tita, talo at awenan di pa nagkalay sa ta. Mailiwak lao na king kansinsya, bakit? Ay, na Diyos ko aya. Mabaling ka din ngayon bigat laingin. Anya? Kaabay mo. Nabanugag. Nagmalmalimak nga nagawir iti anak ta. Agpeso nga day off ko. Grabe, nagrigat mo't gayam ti trabaho ti balay. Anya? Di mo't laklaka yung laing ti agdalos ti balay. Narigat gayam ni isabay ko ti panagawir ko itubing. Aglalukit ni. No agay ayam. Agiwara. Ti kumpurme dita. Ay na. Itak lang narik na ti banog ko nga talaga. Itata. Agmalmalam nga siyak ti mga awir ti anak tan. Nangrunakit ni. Makapagnan. Nga. Tumalyawat labit iti sabali. Iti tulong kitak ti anak tan. Awanin. Oh, good. Maritak ti banog ko lakay. Awanak iti mood. Pasensya kan. Kanahin mo lakas tan. Nabayagin tayo din na udi nga. Nagpapas tayo tiragsak. Pasensya kan Kat siyempre, maawatan mo't idi. Kapig sa ti trabaho. Kabisi mi. Kanamumot nga nagpakitang gilasak iti boss mi. Tapno no, mapromotak. O, si, napromotak. Uwanangam ni. Problema ti anak tan. Sikat ti mga awir. Sakit mangala ta iti babysitter nga. At baybayadan ta. Mapantumot laeng. Anya? Dati ngimatuan ti sweldo, ibayad tamat laeng iti babysitter. Nangingina pa eh. Iso nga kasla saan ka nga na-promote. At dapay nga, imado ti responsibilidad mo iti trabaho. Sakit ita. Awan ti maalata nga, stay in nga kadkadwata nga agawin iti anak ta. O, nairanamot nga day off mo, di mo't nakaumay ti babysitter. Diyos ko ay. Kasanumot nga min, agpaiso nga bayadam di babysitter, ang no agawid ka, pagsawsaw amat, ta nakarugrugit ni baby. Gagangay lang nga narugit ti ubing nga. Ta ubing nga ron. Bagbagaak mo't laeng. Nga saan na kung may palubos nga kasi nga kinadungrit ti ubing. Kasano masangpetag? Nakarugrugit ti bado na. Sukatan na kumamot na nagusan Kasano kat nakarugrugit dagiti ima na, dagiti dapan na. Gagangay laeng ti ubing. Bakit? Kasta nga edad na, talaga nga normal laeng nga marugtanda. Una, nga jak nga kahit nga makitkitak ti anak ko nga narugit.
Di kahit ko nadalos na ta, kada imposible na data Anak kahit mo, saan mo nga pag-ayaman ng anak ta? Bakit? Aging ka nga di mo, baliwan dito nga galad mo. Awan ti agbayag nga kadwata nga mga wir iti anak ta. Narigrigat to nga wirin detan, into nung makatarayin. Itatata, marigatan pa lamag na. Marigatan kan, anyan to lakit din, no itartarayan na kan. Iso nga baliwang kumadaytan. Among bakit? Di kinagpaiswanan na. At dadagay di guntaway nga. Kahit ka nga guraan. Anya? Naibagapay ni nanang kanya. Di na ka na yung paggarup, kasta ti ugalim. Nagsayaat ka nung tipakpakita daking ka. Imbagan nanang mo da ita? Wen, saan kon nga yung kaskasupay. At damat punto ni nanang. Tauray siyak bakit? At dadagay di gundaway nga. Mapampanunot ko nga. Kasla, agbababawi ang kasikat ti asawag. Edward, wen, agpaiso nga nadalos ti pagtaingan. Nadalos ti trabaho. Nadalos dagiti panganan. Nadalos ken naimasmad dagiti lutom nga taraon nga ipalakam mo kanya. Nadalos di baby nga kanayon. No si kati mangawir. Ang imsaanin nga nadalos pa iti langin-langin ta. Bakit? Edward, dahi ta ti kinapudno. At dadagay di gundaway nga mapanpanunod ko. Ngano saanin nga maator pa dito Baka agtinag iti pa nagdiborsyo ta. Edward! Iso nga nasapsapa pa Baliwa mo hindi nga galad mo, Cynthia. Sakbay nga saan lang nga dagiti mga awir iti anak ta ti mapukaw. Iti manglikliking ka. Amangan no pati siyak nga asawang. Saan ka di May ka dito Anya, may ka dito Sorry, naamiris ko. Sige, anya ti kahit mo mapasamak. Saanin? Saanin? Jacket nga mapilitan ka laing nga makinaig ka niya. Saan? Saan ka mapilitan? Saanin ang mga numerugtan dati kobre kama. Dati bedsheet. Di labaag to ulit na bigat. Please. Saan ko mga madadahil? Di langin-langin tanga to Edward. Sala nga siyak. Sala nga siyak tinaskin nga pangipakitaam di kas na bakit. Anya? No digat pati ni nanang. Uray ti kaanakam nga sigurado at nga nagsakit tinakam na kin ka. Alangan mat nga. Kaso ti alangan mat aramidig mat ti kaso ti kadakwada? Isa na. Saan nga kasi tikit ko sa uwin? Aramidem ti amin. Tapno no, agsubli ti dati arik nadaking ka. Nang runa kini nanang. Anamin pinsan nga. Na turn off iso na king ka. Anya orti aramide. Umuna. Ipakitan pa ila. Tinapudno nga panagbalbaliw mo. Sige lakay. Sige. Tas kumaita. Anya? Anya, nagbastos ka, imutot ka. Good. Karit mo? Ay! Paangot mo kanya. Kitam? Karugit mo? Alaman? Talagang napudno ka. Talagang napudno pa nagbabawin. Kaneman o rejak binugwan. Bastos ka tila damot ni magbagang.
Kung kunak lang bakit. Basta deta lang ti kunaking ka. Detalat may baga. Ipaniknik mo palaeng kada kami. Langro na kininanang nga nagbalbaliw kan. Tap nagsubli tirik na naking ka. Nalabas kami unay dadak kinaman naging dadalos mo. Nga tagibas itin pa'y titrabaho dan. Sorry. Diyak na pupuutan nga madigayam di ito yung agalad ko. Nagat yung arod. Umay ka man dito eh. Oy, apag ito gong ka sa may ipulagin mo kanya. Uy, tanga ka. Ay, nagpustos ka nga talaga, Edward. Okay, Tam. Talaga nga di ka kapay nakasaganang agbalbaliw. Dugong ko laeng, karugit mo? Idin to taanak ta. No di mo magit kita taanak na. No agit dugong kang kanin na. Anya? Kang kanin na dugong ta? Ay, dugong na niya. Ni baby? Wen. Di mo magit kita idi. Dahil tati ka na niya bagan na ng kanya. Di pa'y matay taubing nga mga tidugong. Sika, kariyek mo nga may pulagit king ka. Ay, tigala ka. Ay, Edward, kagura ka. Abay, dugong mo. Ilada ka ng dakal mo nga raw. Kasi niyong amo kayang angaw laing ti asawag dagiti aramiden na nunad duma. Nga madadagiti gundaway nga marikrik na kat kaslag payson nga madadayo tirik na kanyak at kaslag payso nga lumamlami isen tirik na kanyak. Kaya't kumat nga baliwan dahil yung agalad ko yung kasla nagrigat kasi nyong taison tinakairuwamak. No agdalusak. Talaga nga metikulosa talaga nga kahit ko amin na sulikit na dalos. Angin kas na basol ko pa yun no, pakabasulak pa data nga ugalik kinadalos ko nga agdalos iti balay. Diyak na pupuutan nga dugayam tinasahir tirik nana tinagsakit tinakam na kanyak kabukaday ito'y nga galad ko. Siguro tilaing makunak sorsorwek laeng nga maliklikan nga agsakit tinakam da uri no agtultuloy da ito nga galad ko. Angim siya kami ti tao nga no amo ka saan nga siya kung saan ko nakita ti panagaramid da ko madati kang kanin kaslang saan nga natalgid tirik na kamangan. Diyak mo't nga rin kahit nga tayo isit sangwanan dahil di gagayim ko nga nang tid kanyak dahil nga makan kat aging kukunaak lang nga mangan. Ala, batasik to nga awatek ang sakon to lang ipadawat iti sa bali na sigurado ak nga din tumakitan dahil nang tid kanyak. Nganon adan to man mga wir iti anak mi kat agdalos iti balay mi siguradwek to nga saan na nga makita. No dublek to man nga dalusan, ti dinalusan na. Patsek kasi nyo nga saan ko nga maikat dahito yung galad ko. Kat problema ang mga no dahito ito ti mangitunda ti panagsinami nga agasawa, ti panang diborsyon na kanyak. Angin narabaw nga rason ko nak. Kasi nyong balakadan dakman at di pa'y namnamang agbaliw dito nga ugalik. Anya ti aramidek tapno no ti kasta kat saan nga agsakit tinakam dagiti tattaw itaglawlaw ko gapu iti daytoy nga galad ko. Daytoy nga rod ti bakabuklan ti pakasarita akasin yung nasapay kuma kita ada na ibati na nga adal ken liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. No manawan ti panakpak na kasin pasensyaan yon. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad kinagyaman akmat keng kakasin ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dati nga pakasaritaan. Get more power to your program and God bless everyone. Tuyag pag-agyaman na pagaya mo, Cynthia, iti Hawaii.